Mi smo se odločili, da se bomo danes spremenili v nekaj groznega. Krompirjeve počitnice so, jaz sem samo tudi otroka vzel v tim. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako prestrašiš ljudi? Kaj narediš? Tako. Maja, v kaj si spremenila Anjo Ramšak? Anja je v bistvu taka, bom rekla, ko je ena lobanja, ampak taka diva. Diva med lobanjami. Ok, jaz predstavljam kaj? Jokerja. Tima, sem jaz Joker. Ja, sem jaz Joker. Ok. Miha, kaj pa ti misliš, da si ti? Jaz sem strašni čarovnik. Jaz se nisem smel pogledati. Jaz moram biti res grozen. In zdaj se res tako počutim. Nekaj groznega povej še tako. Dragi otroci in starši, ko bo temna črna tema, ko bodo grobovi, samo grobovi beli, takrat pridem jaz. Povej, kaj je Miha. Je punca. Kaj sem? Punca. Hello Kitty je. Hello Kitty, Maja. Kako ste meni na tem? Mislim, sem res grozen. Kiti niso grozni. Hello Kitty niso grozni, ne? Kaj ima pa tam na čelu? Kaj je tisto z rdečo barvo vijolično? Mašinco. Uživajte, fajn se imejte, kako greste. Pa tudi, če ste Hello Kitty. Čakaš, da rečem? Veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.